Pemirsa nyanggra kemungkahnyane pariwisata Bali mengkudang-kudang pidabdab sampun kesiagayang. Mungguh ring diskusi prakondisi pembukaan kembali pariwisata Bali, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kurleni Umar mausang pemungkahan pariwisata Bali pacang kelaksanayang meundagan luire ring Nusa Dua Sanur Miwa Ubud kedadosang pilot project. Pariwisata kabungkah iening kahanan panglahla COVID-19 nedunang. Parindikan inucap kametuang melarapan pemargin vaksinasi untuk manggiin herd immunity utamanya ring zona prioritas miwah industri sajroning masjikayang ayahan pini becik tur kasemekenan nganutin prokes wiadin sertifikasi CHSI. Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa Taler Nugesang, Biro Perjalanan patut nguduhang wisatawan mangde melancaran ke zona hijau. Biro Perjalanan sampun abdabin indik paket sane anut sekadi pewarah gubernur. Lianan punike travel bubble sane pacang kasiagayang ringgalah pungkuran majang wisatawan saking petang panegara inggih punike Tiongkok, UEA, Singapura, miwah Korea. Asa punike Taler Wakil Bupati Gianyar Ana Agung Gede Mayun Mausang, Gianyar saya nincapang pemargin vaksinasi sistem Banjar, pamekasnyane ring Green Zone Ubud. Vaksinasi ring Gianyar kemargiang berbasis Banjar santukan akeh program ring Bali sampun antuk nganggen sistem punike. Prajuru Banjar nyobiahang majang krama mangderau antuk ngelaksana yang vaksin. Danin latarang Gianyar madwe 3 tim vaksinasi ring suang-suang tim sidang laksana yang vaksin majang 1 seket kantos satak seket diri erahina. Dadosnyane yening sampun kasiagayang 3 tali vaksin keanggen antuk 5 rahina. Ngenenin indik pidabdab reopening Ubud Hijau Pemkab Gianyar sampun nyelehin ring genah ngerancing wiadin pintu masuk Gianyar sanganggen aplikasi tracing kabuatang antuk mentracing ring samian parikrama wisatawan. Melarapan piranti barcode QR antuk kegenahang ring samian hotel, restoran, pusat perbelanjaan miwah objek wisata. Wirnaya Bali Pos nguningayang.